oras sebenarnya siam bapak inang haganupan. Siul mahita memukahilah wanta, tapi lebih hita menjaluhatan itu Tuhan gabi pargogo bata halanyai lebih hita martonggo hita. Tuhan dia itu pabamu nadop mamasu-masu peristirahatan nami saborngin on. Gasgok malas nihur may nahumbamu. Lahuan nami sadari on, tapi lebih Ubin nami Tuhan pada skontonahmu gabi si joloman nami mendalankan aktivitas nami sadari on halanya Tuhan marsahap maham halan dumasisir hanami lahu manjalo hatamu ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu amin. Tadah ni pertentuan bata bani sogot nyari on Kamis sada Juni 2020 ay may naibuat tumbani Yesaya 57 ayat 20 hatani Tuhan manobot sono. Tapi halak parjahat songon laut nagusang do. Seng terbahen sisoh ipan sapakon gilumbang nido hubang pakon topo-topo. Ibagas bahasa Indonesia ya tahun sonon. Tapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Singkan jay madasni. Taganupan nainargani Tuhan ibagas Yesus Kristus marlajar hita humbani buku Yesaya on tentu ibagas pangarusion tariam anggo secara khusus ibasah hita Yesaya 57 rap membotoh do hita on aima pembagian ni Yesaya napatuluhon aima sering isobut dengan istilah trito Yesaya. Nah itu ganupan na inargani Tuhan cara khusus bani teksnya ambilan taon so nahadon na ibata hadir memberi hata apu-hapu hubani bangsa pinilih ni ay mabangsa Israel mariti Nabi Yesaya. Secara konteks teksnya ambilan taon adalah berbicara pasal pasca pembuangan habuangan Babel bangsa Israel. Rap takas membutuh do hita ahado penyebab ahado mabayan ase terbuang bangsain habuangan Babel. Salah sadani song sobut bani ilo beni teks nyambilan taon aima halani hajahaton ni sidea. Janah kinorhon ni hajahaton ni bangsa aido ase manggila na ibata. Ase sobut do bani ayat 10 ilo beni teks nyambilan taon on sungguh sangat menarik. So nahadon na ibata namar pangulaki urni mangidah parjahat ni bangsa ni ay do paksi. Hasipe itadikon bangsa ay na ibata ay sandiri. Tapi sobut bani ayat 10 sungguh menarik na gabi si pargogo bata bani sadari on. Ay seng rosi sadokah-dokah ni au manggila. Anja seng tertong-tong au marah. Asa ulang madate iton do inisidia ilobehu. Apa hosah na hujadihon ay. Unjon butohon siulma sobuton ni naibata hubani bangsa Israel mariti nabi ni Nabi Yesaya bahasa ni uhur ni naibata marpangulaki do hape bani hajahaton ni sidea naipe parbalik ni sidea manadikon naibata tetap do marhaulakan uhur ni bangsa na pinilih ni ay ase nataridah bani peristiwa sanggah habuangan Babel bangsa Israel adalah peristiwa pengajaran iman nasiol iban naibata hubani bangsa ay. Kasi parluah ni sidia pe humbani habuangan Babel naibata siol makatahon. Ijay do hope hataridahan ni idop nyur ni naibata ay langong gambar narotak. Hapar ngiton naidop pakon ni sidia sanggah ihabuangan Babel ay. Tutu marlajar hita humbani na sinabut ni si Yesaya on ay hapar ngiringiton sebagai sumber pembelajaran iman. Asa marubah ma tadikon mahajahaton im mulak mahubani na ibata. Asi diterjemahkan ni si Yesaya do mahubani ayat 20 tapi halak parjahat songon laut nagusang do songon gilumbang ni laut. Seng terbahen si soh ipasapakon gilumbang ni do hubang pakon topo-topo. Tapi ni siul sebutan ternyata langan jay onggat tubuh ketenangan hidup bani guluh ni halak na mangguluh ibaga sajahaton ni. Tapi Yesaya palumbahon bangsa ay. Dop luar na siyam hun habuangan Babylon
ulang be padingat-dingat hajahaton na siyam aida. Dop luar na siyam hun habuangan Babylon hinorhon ni pambahenan ni Nebata na paluah kon na siyam hata apoh-apoh na ipaondos na parlobi ay ma ulang be manggolo ibagas hajahaton aida. Halani hajahaton ay makorhon langboy tenang ibagas goluon pausih songon gilumbang ay napitah manghasilhon hubang pangkon topoh-topoh nalang mararti. Tu ang giterjemahkon hita iba ni guluh taon ondo manasil irenung konta bani sadari on. Guluh ni halak parjahat pausih songon gilumbang napitah manghasilhon hubang nalang mararti. Napitah manghasilhon topoh-topoh mambahen suasana pakon kondisi lang tenang. Tu ondo mana siol yondos kono tongah-tongah ta bani pandalam konon ta sadari on bani horjatta bani lahwanta. Tading ma hajahaton in parayak kita ma hadameyon halani marite hon ni mamparayak hadameyon ibagas Tuhan ay na mambayan boy hita tenang mandalani haguluhanta ibagas sadari on gok ibagas malas nihor gok ibagas pargogo na humbani Tuhan in. Amen martonggo hita tongon Tuhan hatamuin man nagabe si joloman nami sadari on gabe komitmen ben nami lahumanadikon hajahaton asiboy tongon hanami manggolo ibagas damay in madami na humbamu makorhon ketenangan hidup ibagas goluh nami on. Di pandalan konon nami pe bani horza nami sadari on gok ibagas damay apa ketenangan hidup na humbamu matongtong hanami. Terpuji termulia magoranmu Tuhan. Amin.